Nabon Javin Thusim tha ngai dingin kan lim chi kirve thumbnail le title kona jong in head di wahi tain tuni hin phar so ta kona ha ta rikhoi sung ki boljing Vietnam War chung chang thu hi in sei di wahi Vietnam War hi achina chaya asung ki khu thing selding hilep nilhum kya jong sei the hin hi jong le dunia hi agom lam ta akichi thei pen dinga saulo cha in sei di wahi ahile America te hi vanoya superpower joy in ki he ohen lang gam thahat pen hi jong lew si mi neo cha cha in sai pi lin ta ta ho jong asu boi thei bang bang hun Vietnam War sunga jong hin hi che to ki to chun anasu in America vanoya gam thahat pena ki hete hi chi Vietnam gala hin galelin ana lo na hi Vietnam gam neo cha la pia agamu lo na ding hin America in sepai lak nga walam ana sol do na hi Vietnam War sunga hin America in Vietnam gam sunga bom million zanile som gum lam zen hi ana hla sa un hi chi hi vanoya galin ni na sung se sia bom ki hla sa sanga gam chenga tamzo a hi hi chan hi la na sata athil abol zo nung jong chun America te hi lo sama au mu angai te te na lai na hi ipiji pen hin tem ipidinga America in sepai ho chu Vietnam gam sunga kun agam lam wadinga ale ko do ham chule hibang gam neu cha Vietnam hin American sepai chu za za pi chu itilam dola anasu ni muham Vietnam War hi ipitia hoilaya kuna hongki pan ham ti do na tampi ho don bun na ding hin tuni video hi aban bana ina vet diwa hi heji chun achai chan lunglut ta ngai ding ni kiti mu hi Vietnam War 2 isei masangun agam khang thusim le agal thusim achi salam ho neu khat ga vema saw ite 19th century laila chanchun gam thahat ga he theidinga Britain Portugal le France ti ho hin vanoi kolning li hin achievin gam tampi alaun ami te chu su le kolin anamang jiwin hi 1858 kum chanchun Vietnam gam hi boina ima anaumpon July phara chu Laos le Cambodia te ni jong hi Vietnam gamin anahop thana lai na hi 1858 kum chun France sepai ho hi Vietnam gamin ahong lut panon chwa kon chun kum som ni sungvel hi chi chu 1887 kumin Vietnam gam chu apumpi in analo su tawen ama ho thunei na noin anakoi tawen hi hi chi phat laya chu hi chi gam sung si chi chu Indo China tia hi vanoi pumpi in anahet a hin khonungin hi chi Indo China ki ti chu hop thumin ahong ki hom khen kinin hi chi ho chu tuni chana ki hejing Vietnam Laos le Cambodia ho cheng hi a hi win hi 1948 chana chun France te chun hi chi Indo China sung chu boina dang loin avai homun a hin la vanoi galin nina hong do a Japan ten Asian gam tampi a hin la got lion Japan te hin hi chi Indo China gam sung jong hi a hin bulu ta we na hi hi chi Indo China gam sunga China te hong ki kumlu tu hi Indo China gam sunga communist lam kai Ho Chi Minh ki tipa chon hata anadei moi na hi Ho Chi Minh hi Indo China sunga dinga communist lam kai lin pen a hin 1930 kuma chu France pai ho chunga lunglai lo na hin pu do a France te do dal na hin pan do tu la a Indo China Communist Party hin sim do pa jong cha hi 1948 kumin hi chi Ho Chi Minh chu Japan te ki do pia ki din te piding in ahung lam kain party tha Viet Minh ki ti jong chu a hin phut do in hi vanoi galle ni na lai chun China le America hi ani ni hona Japan galmi a hi chi honin hi ji chun ama ho hin Vietnam gam hi anapan pi un hi 1945 kuma Hiroshima le Nagasaki a bom ki tha zo chun Japan te chu anaki surrender ta wen hi ahile 1946 kumin France te chun avelen Vietnam gam chu ama ho thunei na noya a hi tin claim a hin bol kinun 1948 chan gya hi chi gam hi ama ho thunei na noya ding a hin hi ja chu Vietnam gam chunga thunei na ding tha nei danun ana sayu na hi a hin la Ho Chi Minh wang chu hi chi thu ho to kilhon thei chana hi tapun aji chu ama hi communist lam kai hi ti chu het oi hi a hi le hi ti ji chun Vietnam chu communist gam ahong hi pai pai khadam ti in America chu analung kham kit ta na hi ji chun France te chu a hin support pan tawen America ki thopi na zala konin France chun Indo China gam thanglam si chu analun vu tawen hi chi chu khonungin South Vietnam tin ahong ki min vo in ngodin diem chu agam president in anapan sa ona hi
alangkhana North Vietnam lamachun communist hon thanei na aneyun hizong le America and Vietnam chu democracy gam a hiding anadei sa mama o hi 1950 komin banoi pumpia Cold War ahong ke panin hinla hi chimasang jep 1949 kumchun South le North Vietnam ke ka pan khom na dinga ke ho khom na anomin hizong le hi chi akingop khom naw chu communist ho zo in avai hom ding ham a hilo le democracy ho zo in avai hom ding ham ti kinil bau tam na anomin hi North Vietnam lam chu communist ho hat a hat jing a hivin hinla South Vietnam lam achun Buddhist ho in dictatora ki vai pu ding ti a hin pando kinun a hile ichithil chidan chu America te hin anadei hi be jingon aji chu America hin iti azong dictator le communism a ki vai pu hi anadau dal mong mong hi alangkhana North Vietnam lama president Ho Chi Minh chun South Vietnam sung kisan jong ama thunei na nuya koiding a hin tup kitan hi ji chun friends te chunga alung kim lo na a hin phung jing ta na hi hiti chun chu akon chun North le South Vietnam gam gi thua kinil ki bo na ho jong ha te na hung lu thu che che na hi 1949 kumin friends in Laos chu chamthlat gam tum mong mong a hi ti in a hin phung do tan chu zo 1953 in Cambodia jong chu chamthlat gam tum mong mong khat a hi ti in a hin phung do kinun hi ichithil ki bol hi western country divide and rule policy dung chuya ki bol a hi kin ngalen 1954 April 20 in Geneva Accord noya Vietnam le France ki ka kinuk tuna treaty sign an ki bolen hi America in ngodin diem chu midang khat apan mun a khel saon diem chu South Vietnam lam zo en president in apan saon hi aji chu South lam ho chu America te dinga kita ta pangzo wa hi Vietnam mi atam zo hi Buddhist hodan zui a hi win hi ji chun diem chun Buddhist chu apom nom pun Buddhist zui ho chu abolgen thei panin hi a hi le chu akon chun South Vietnam mi honjong North Vietnam lam zo a hin support tawin Dims thu nei vai hom na kuna on thol na ding angai tu panun hi 1957 kumin agam sung chun Guerrilla war kiti ahong ke pan to in chija hi tu ni chana hi America hin direct a Vietnam gala he pan ala lauda na ke se ya friends te ki thopi le South Vietnam te ki thopi a galman cha lama ki thopi mai maya kisim na lai wa hi America hin Vietnam hi communist a hi kha ding hi ha ta ven do ding agod hin a hin la alangkhana North Vietnam a Ho Chi Minh chu China le USSR in ha ta in support a hin bol kin in hi a hi le chi pha chun American sepai ho hin jong direct a Vietnam war a chu pan la jeng ding alung tuk good tawin hi jong le 1963 kumin America President John F Kennedy in anaza da in Vietnam a sepai ho anasol nom pun hi ahile he chikum ma chan John F Kennedy chu tha in tan ama zawa president tha Lyndon Johnson chun Vietnam war adinga pan ala na divin thupon anei tan hi jong le America hi chuchigala chu direct a jaw thelo ding a hi aji chu amho ajaw nge nge yule chu sanga na sache galpi lin ta le min sit na a hin pu do be be na lai ding din muna a hi Hiji chun America in vanoi heading in di lo ta in ngo na khan hin bolin South Vietnam ten Gulf of Tonkin muna amaho kung in nei khat anabulu ve tin jong ngo na ana bolun hechi chu Vietnam war a jaw thein dinga ana bol zo hi ai le hechi thu di lo ta king ona adi pian chu ahong ki head do atun imazo se anage sang ta na hi 1965 March ni in America and sepai asanga sim Vietnam ading in anasolin gal anaphong do ta ve hi ahin la Vietnam gamsung gammang thu ta la ho a gal sa ding kiti chu American sepai ho dinga thilbai lam cha he pun hiji chun America and Vietnam gammang la ho chun chemical atha khumun main ahal khum tho ta ve hi hechi gimnei ta athil bol chu tuni chanin jong gammang la in anung mu thein na lai na hi Vietnam sepai ho chon agam sungu mule hang thingle go umdan imazo si chu phata a het chit masa ji uchun gammang la ho chu kiselwa guerrilla tactic kiti mangcha a chu agal teo hin bulu ji wa hi gammang sunga chu leiko jong avu wa he chi ho a chu kiselna anei ji wa hi he chi leiko ho a chu ania den ji wa agal mi teo chu ahung bulu ji wa chu zo le leiko sunga chu le lut ki ji wa hi alangkhan American sepai ho chu chitabang gamang la bun thu la le nangbo no la ho a galbol dan he povin hiji chun
asepai uzat chu ambong su tambe be zengun ama sa in sang som nga hi in chu zo in lak khala sang som nga hi in abanin lak thum hi kidin abanin 1977 kumchun sepai lak nga hi Vietnam adingin ana solun hi Vietnam sunga chun numei hi hen chapang hi hen lang pasal hi jong le abonun American sepai ho kimai tu pidin ading zengovin iji chun 1968 kumin America in Vietnama massacre ahin panin Vietnam gam chu bom ahin la khung panin kum kha sungin America in bom tons sang som ni zen hi Vietnam gam sunga anal ha da ovin hi chi chun Vietnam sepai ti ta lo mi him zeng jong millions asim hi thina anatu un hi hechi America te mi thana ji hin vanoi pumpi in America te chunga demna ahin nei panun US media zeng azong am ho chu aphalowin om tawin Vietnam te cha victim in om do tawin hi hiji chun American mi ho zeng anjong asepai ho thil bol dei lo na je in ki phin na anayun hechi di lo ta le lungse na be hila ami tha naw chu anga divin ni ena anayun hi alang khat kinin Vietnam sepai ho le mi tham mi pi ho chu ha san na ichan thu jong lew agam anam wading in det ta na pangzingun 1978 kumin azozo na in American in asepai ho chu agam lam wa ale ko angai ta na hi kum hi chan sunga chun America in Vietnam gam chu anazo but tapo na hi ahile 1975 kumin North Vietnam in South Vietnam capital chu analun buun Vietnam pumpi cha velin ahong ki pum khat ki tawit gam khat ahong hi ki tawin hi Vietnam war sunga hin Vietnam sepai 1.5 million in thina ato in mi tham million ni in thina ato win alangkhana American sepai mi sang som ngala sang git in song ahin khu ana chanun hi hechi Vietnam gal he gal the simadinga achi sau pen loi kha zonga hin America chu super power choi gam hi jing jong le mi hang san le gun anei mi gam Vietnam gam neu chate maya abo khumo ngai ta na hi Vietnam gal umdan thu do ho hin wa noi mi tampi alungdon sain historian tampi in jong hichigal ahin koiman ahat tum le ahat motum aum chompoi tin jong aseu na hi Vietnam gal chung thu seu tu nia dingin hi chan cho hin tin na bon chawin stay safe and stay blessed.